COVID-19 की SOP Ngakna Class 10 की Pre-Board Examination January 18 Pangthoklagani All Manipur Recognized Private School Welfare Association na Sahi Khuding की Pangthoktuna lakpa Pre-Board Examination 2022 Lakliba January 18 Sungsoi Soidana COVID Appropriate Behavior Khangna Laingakna pibe SOP Ngakna Pangthoklagani haina Association asige Secretary Enjoy Kumar Singhana Press the Thadorokpa Cherol Asina Haide Cherol Asina Hai Manipur Ladiba Members Private School Singna Association Piba Guideline Amade Manipur Langaki COVID-19 SOPSC Sungsoi Soidana Ingadavane Mahiroi Amaga Fit Taruk Sungsoi Soidana Lapnana Pamnahangadavane Class 10 Kaktagi Mahiroi Lakadabu Oibana School Singnaka Marangkaina Thorang Tawgadavane School Authority Nasu Kudsa Hampam Toilet Lunana Marang Kaina Thorang Tobigadavane Masa Nungaitaba Mahiroi Sing Natraga Mahiroi Singe Imung Manung the COVID Naba Yaurabade School Gi Authority the Hana Pau Bibidaktuna Tongana Thorang Tobigadavani Haide Cherola Sina Hai Oza Singna Yariba Makai Mahiroi Singa Naksinaroi Davane Oza Marakta Masa Nungairatavana Chingba Natraga Oza Masage Imung Manung the COVID Naba Yaurabade School Authority the Pau Paubiduna Exam duty Yaubiroi Davani Haide Exam asi Yamna Maru Oibana Private School Singna Yamna Section na Maung Marintana Pangthokadavane COVID-19 Pandemic asi Makatana Third Wave ke Omicron na Wangkhalakta Public Exam Pangthokpa Yadaba Thoklavade Masigi Pre-Board Exam ki mark asina Board Tathagatuna Mahiroi Singi Promotion Pirakloi Hainingai Leite Mamangdagi Public Exam dasu asigumba Pre-Board ke mark asina Ngaklo Yamna Oike Mahiroi Kunai dasu examination ki mahau piduna academic career da private school ki Mahiroi Singe Achouba Kanaba Piki Haire Cherol Asina Hai Maramasi Lainaba All Manipur Recognized Private School Welfare Association na Members School Sing the exam asi SOP Ngakna Mawong Marilta na Pangthoknaba Haijabaga loinana Mahiroi Sing dasu Yaifa Thokjal Phangba Oirasanung Haidak lei Loinana exam numit sing asida JSC student body CSO sing na ban amadi blockade tawbidana basu association asigi maikei dagi appeal tawrakle mayai lambi da pung taraga mathoi ge total shutdown gi khongjang haukhre haukiba January 9 gi numidang da samuro awang laikai masu cinema hall manakta sakhangdaba miyoi kharana miyoi ani nongmaina kaptuna halamba thodok adugi yaningdaba phongdoktuna Mihat atuda senaba miyoi sing phaduna aingi oiba sairak pigadavani haina taksilladuna Mihat atuga mari lainana semkiba JSC na miyamga khusamnaduna ngasidage mayai lambi da pung taraga mathoige total shutdown gi khongjang sangsinba haukhre ngasi ayuktagi hauna JSC amade miyamna samuro awang laikai amade samuro kaithel mamangda lambi da thoroktuna toti pipe thamjinba lambi da mi phamjinba na chingba tawduna lambi thingbagi thabak chathakhi Loinana mihat aduda senaba miyoi sing phaduna chairak piyu haiba yauna mihat aduga mari lainana semkiba JSC na laingakta tanduna lakpa demand sing thavakta onthoktababu pendaba phongdoktuna shutdown gi khongjang sangsinbani haina JSC ge convener Y Ravi na phongdokhe mahakna makhata na phongdokibade hanadagi sangsilagliba khongjang sing adu imoinu amasung gan ngai kumaiga mari lainana komthokibane Adubu laingakna mihar aduda senaba miyoi sing hauzik phauba phaba ngamdaduna leiriba sida yaningdaba phongdoktuna makhatana khongjang changsinbane total shutdown manungda mahai masing lining laisol amade essential service singi oinadi komthokani haiki amaromda wangoi police ki kangbuna pamdaba thodok thoktanaba mayai lambi paringi sorokta ngaksenbagi akanba section thorang laukhatle Ngasi numidang wairam phawbada pamdaba thodok thokhide ex-minister Dr. K.H. Ratan Congress dagi toklaga atopa party da yaunaba sem sakhre hauji Manipur Pradesh Congress Committee gi Vice President oina thaupuriba hanagi Minister Dr. K.H. Ratan Kumar Congress dagi toklaga atopa political party da athuba matamda yaunaba sem sakhre haide Manipur Legislative Assembly election da mayang Imphal Kendra da Congress ki mirep oina mikhal thengnakhibada mai paktuna Works Minister oina thaupuram laba ex-minister Dr. K.H. Ratan Kumar handak pangthokodoriba Taragani Thoi Suba Manipur Assembly election da
कांग्रेस की टिकेट मिरेप ओइनबा सेम सादुन लैरंबने पाउसे सिना फंगबा पाउगी मतुंगिनदे डॉक्टर के एच रतन कुमार ना एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट गी फमदगी तोकपद नतना कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप तगे तोकले हाइबगी अई बचेरोल अमा ngasi MPCC की मरुओइबा थौपुबा अमदा पिसिनख्रे हाइरे पाव असिना हाई डॉक्टर के एच रतन कुमार ना कांग्रेस तगे तोकपगे फिरेप लौरकलिबा से कांग्रेस की लुसिंगबा सिंगे मरक्ता मिचंग मिखाई नाइबा मियेंग यांगलकपा कयादगी पेंदबदगे कांग्रेस पार्टी दगी तोकपगी फिरेप असे लौरकपा ओइरमगनी हाइना थाजनरे लोइनना कांग्रेस दगी तोकलब मतुंगदा अतोप पॉलिटिकल पार्टी सिंग हाइबदे JDU नत्रगा NPP दा याउदुना मिखल थेंगननबा सेम सारे हाइबगी पाउसु तारे हिरम असिगी मतंगदा पाउसी असिना ngase MPCC की प्रेसिडेंट ओइना थौपुरिबा एन लोकेन गवारी सानबदा फोंदोरखिबदे एक्स मिनिस्टर डॉक्टर के एच रतन कुमार ना कांग्रेस दगी तोकपगी फिरेप लौरे हाइबगी पाउदे मियामना ngangnabadagi ताबा फंगलै अदुबो हौजिक फाउबगी ओइनदे रिजिग्नेशन लेटर पिरकपा लैत्रे मयांग इम्फाल केंद्र गे कांग्रेस की वर्कर सिंग अमदे कांग्रेस पो पामजबा मसिंग यामलबा वोटर सिंगनदे हौजी के एस रतन कुमार न लौरिबा फिरेप असे होंदोंगनबा यामना कन्ना तक्सेली हाइबसु ताबा फंगली हाइखे स्टेट मंगा मणिपुर याउना ECI ना मीडिया सिंगदा वाफम कया थमले स्टेट मंगा की जनरल इलेक्शन गोवा पंजाब मणिपुर उत्तराखंड अमसुंग उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन की बोर्ड थादगदबगे मतम लाउथोख्रबा मतुंग प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंगदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन की मतुंगिन्ना बोर्ड थादगदबगे मतम पुंग निफुगा निपान की ममांगदा इलेक्शन का मरी लेनना करिगुंबा वाफम मता फोंगबा यारोय हाइरे ECI की सेरोल असिना हाइरिबदे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126 के मतुंगिन्ना प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंगना ECI की गाइडलाइन ngakna चटकदबने करिगुंबा गाइडलाइन के वाफम सिंग इंदबसिंग सही अनि जेल दा फादोक तागनी हाइरे प्रिंट मीडिया की ओइना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ना इंग 2010 के जुलाई 13 दा जर्नलिस्ट नॉर्म कंडक्ट 2020 इंदबसु खंगल्ले नेशनल फ्लैग पु लौथोक्तुना मांगहनबगी मथक्ता अकनबा मिजेंग चंगदौरे लैवाक असिदा पांगथोकपा नेशनल कल्चरल अमदे स्पोर्ट के मरुओइबा थौरम सिंगदा मियामना सिजननबा सेना साबा लैवाक असिगी नेशनल फ्लैग पु मियामना थौरम लोइरबा मतुंगदा सेगाइबा नत्रगा लैमाइदा लंगथोक्तुना मांगहनबा तहलोइदबनी हाइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ना स्टेट सिंग अमदे यूनियन टेरिटोरी सिंगदा खंगनख्रे MHA ना लैवाक असिगी रिपब्लिक डे की थौरम गे मांगोइनना वाफसिंग अदु खंगनखिबगा लोइनना नेशनल फ्लैग असिना लैवाक असिगी मियाम गे होप अमदे एस्पिरेशन गे महुत सिलिबनी हाइरदुना अइखोइना फ्लैग असिबो इकाई खुमनबो उत्फम थोइ हाइखे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरी।